Porušen je, prema tvrdnji lokalnog istoričara Tibora Nađa, jedne noći posle Drugog svetskog rata i uspostavljanja komunističke vlasti. Njegove preostale delove neko od vernika, a do danas nije poznato ko, sakupio je pod okriljem mraka i doneo ih na Kalvariju. Sa tog mesta gotovo 6 decenija nisu pomerani. Druga Kalvarija, koja je prostorno i urbanistički u potpunosti oblikovana po uzoru na izvorni koncept sa figurama u prirodnoj veličini, nalazi se u Bajši, na mestu stare, koja je sagrađena početkom 19. veka. Stara Kalvarija okupljala je vernike više od decenije. Stara Kalvarija je sagrađena odmah nakon što je izgrađena, u daljini što se vidi, izgrađena nova katolička crkva. U jednom vrlo kratkom periodu, od 1816. do 1821. druge, sve tri crkve na koje se mi Bajšani ponosimo su sagrađene u vrlo kratkom roku i ponos su Bajše do današnjeg dana. Prvu, onu staru, sagradio je odmah nakon sagradnje crkve 1817. godine Fran Mihalj, jedan od imućnijih Bajšana, koji je sagradio na taj način Kalvariju što je u centralnu figuru Hrista u mermeru, znači krst je mermerni i figura Hrista, a sa strane dva krsta su bila od drveta. Krst je onaj koji je Frem Mihalj postavio 1817. godine. On je očuvan za razliku od drvenih koji su bili sa strane i on se, kao što vidite, nalazi u centralnom delu katoličkog groblja i koliko je gospodin Mihalj uvažavan, svedoči podatak da građani Bajše se na dane mrtvih uvek sete ga se i polažu cveće, odajući priznanje tom njegovom delu kada je pokrenuo i sagradio prvu Kalvariju u Bajši. Taj spomenik, kao što se može videti, je nakon nekih 90 godina, 1906. godine, obnovljen i dobio je metalna ojačanja, pošto su se pojavile pukotine na mermernom stubu. Iznad Hristove glave vi znate da je tekst bio postavljen i na Kalvariji kao tumačenje kazne zbog čega je razapet Isus Nazarećanin, car judejski, i to na latinskom, na grčkom i na jevrejskom jeziku.
Fond za izgradnju nove kalvarije osnovali su Mate Vojnić i njegova supruga Antonija. U taj fond uložili su 1000 forinti. Plemićka porodica, u čijem je posedu bila polovina Bajše, bila je veliki donator. Učestvovala je u osnivanju prihvatilišta za najsiromašnije, bolnice, a pomagala je i školovanje pitomaca u akademiji. Ubrzo po osnivanju fonda počela je izgradnja kalvarije. U 1830. godine je praktično i počela izgradnja ove kalvarije i da je ona bila završena u roku od nekoliko godina svedoči podatak da je udova Antonija svoga muža sahranila u ovoj ploči ovde na grobno mesto iznad koje je ploča nadgrobna sa grbom Vojnića i prigodnim normalno za takve prilike tužnim i iskrenim tekstom, ali nisu oni jedini koji su sahranjeni tu. Pored Matea tu su sahranjeni još i njegovi rođaci, Vojnić Žigmond, koji je bio u stvari sinovac njegov, i ćerka mu Izabela. Kalvarija kao takva bila je mesto okupljanja vernika sve do 1955. godine, do dolaska nove vlasti. Do tada je ona redovno održavana, svake godine za Veliki petak, ona je okrečena, ona je doterana, imala je ogradu, imala je travnjak koji je bio u to vrijeme još lepše urađen i imala je ono što sam spomenuo, ovo stepenište koje simbolično predstavljalo Hristov put do Golgote, odnosno do Kalvarije i njegovo usputno stradanje kada je nosio onaj krst, sav iznemogao. U 1955. godine je da li zabranom, meni to nije toliko poznato, ali verovatno nekom preporukom komunističkih vlasti, te procesije, bogosluženje na Veliki petak više nije ovde održavano, tako da je Bajšanska Golgota doživjela svoju Golgotu. I od tada provaljena je ograda, šiblje je zaraslo i otprilike izgledalo kao recimo ono tamo, ja se sećam da se jednostavno nije moglo prići ovoj Golgoti, opao je malter, od figura su delovi pootpadali i tek je došlo 1200, nego sada već 2003. godine do restauracije. Prema rezultatima istraživanja Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, drugi, veći talas izgradnje kalvarija zabeležen je krajem 19. veka. Reč je o verskim objektima koji su smešteni u centralni deo groblja. Poslednje kalvarije podignute su 20. i 30. godina prošlog veka.
Nažalost, ove kalvarije nisu više u funkciji, samo po nekim mjestima je ostala ta lijepa stari običaj da za vrijeme korizme odlazi se u kalvarije i tamo se moli križni put. To je u Subotici, najviše je očuvana taj običaj. Mogu reći da je u Bačkoj Topoli i po nekim naseljima. Nažalost, sve naše kalvarije masovno su napušteni, ali u nekim naseljima je jako lijepo očuvano. Ne vrijedi ni jedna kalvarija ako to nije u funkciji. Jer onda se to zapušta i ako nema vlasnika, onda i spomenik nema svoju dušu. Po mišljenju, svaki spomenik treba da živi sa stanovnicima za njihovo dobro. Kalvarije nisu samo obeležje mnogih mesta u Vojvodini. One su svedoci duhovnog hoda kroz vreme, ali i značajni arhitektonski, istorijski i kulturni spomenici. Zato ih kao dragocjenosti kulturne baštine treba sačuvati.